Понял, что сказали, полуфинал? Sırası bile kanalı. Hadi bak bak. Bir gireyim de. Bir konuşma be ya. Nasıl yani? Şurada. Bir konuşma be hadi. Bunda. Ты в курсе, что Керенский по самбо идет? Başla. Hadi. Hadi. Nasıl? Hadi. Bu bana da bu kemanı var. Hadi. Stas! Я телефон. Benim hayatım. Kim böyle oldu? Bilemenler mi? Hayır var ben. Hadi. Bahse. Hadi. Dayan. Bana
Пальцы! Puntar. Puntar aquí. Пальцы! Пальцы! Гаражку без контакта. Пальцы! Пальцы! Askıya bir yakın alır. Aslama da. Evet. Tuttu mu? Да ну! Этого не может быть. На ковре А весовой категории до 79 килограммов победил Тумен Бадиев, Республика Бурятия, и выходит в финал.